Thikũ ĩmwe tu thutha wa ndundu ya athuria Gikuyu kugenera mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga gwake mucii mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya riumagwo ni ngurani nomathiite nambere kwiyumiria amwe atongoria makiuga igongona riri rĩrĩa kwendekithia Raila gũkaiyũkia matamu mutongoria wa president Uhuru Kenyatta arĩkia itena rĩake thĩinĩ wa mwaka wa 2022. No wakiaria ari kanitha-ini wa ACK St Michael mwena wa Bondo, Raila ni areganite na mĩario ĩno gũkũ akiuga muoroto wa icera rĩrĩ ũrarĩ gũcokanĩrĩria atongoria aicigo ici cierĩ arĩ njĩra ya kũrehe thayũ gũkũ akĩhũrĩra ndebe riboti ya BBI. Kuna watu wamekuja hapa kutoka mlima Kenya. Kama wanakupenda namna hiyo, waingie hii chama. Hata maneno mingi. Waingie hii chama, isije wanasema wako huku sijui hata hiyo nyumba yao imeporomoka. Simeisha hiyo. President Uhuru Kenyatta and Raila Odinga want us to do the BBI. Kali hawezi kuwa mabosi ya mahakama. Na kwa kaunti-ini ya Machakos arũmĩrĩria munini wa mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni mathire na mbere gũkirĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩrĩga kwarĩrwo nĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri wa bũrũri nĩ ĩrendekithirie ateti makambaga kũhoya rũtha matatafanĩtie mĩcemanio yao gũkũ makiuga ndeto ĩno ndĩrĩ na ũma ona hanini. Kule Mumias yote Kakamega kuna lori ya polisi imewekwa katika kila kanisa kwa sababu walikuwa natarajia kuwa tutaenda kanisa nyingine kule. Kama tunaongea kusameana, tutende haki. Imefika hivi sasa ni kwamba tutaenda kuabudu kwa mapenzi ya mtu ama ya watu fulani ndani ya taifa letu la Kenya. Na wachungaji tumekaa tunaangalia. Pande hii kusiabudiwe na mtu fulani, pande hii mwingine anaweza kuabudu bila shida, pande hii mwingine akienda lazima risasi zilie, tia gasi zionekane. Tusifanye haki tukiwa na mamlaka, tufanyie kila mtu haki. Isisemekane sababu naibu wa rais ako kanisa hapa, kanisa haliwezi endelea hapa kama yale tunayoona kufanyika huko Kakamega. Atongoria makiuga harĩ bata kũgĩa na ũigananu nĩguo gũtigakorwo na ateti amwe marahinyĩrĩrio na wangĩ makaheo wĩyathi wa gũtabania mĩcemanio yao ũrĩa wothe mekwenda. Jana tuliona mkutano kule Bondo. Hiyo ilikuwa ni watu 10 ama watu 3,000. Sio ilikuwa watu 3,000. Na wengine wanaweza kufanya mikutano ya hadhara bila kuzingatia sheria yote. Sheria tunaambiwa ni kama msumeno, inakata ikitembea mbele na ikirudi nyuma, na inakata kwa usawa. Tuwe na usawa ili tuwe na haki na tuweze kuheshimiana sisi wote, hata tuweze kuheshimiana kama viongozi. Gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana nake akioneka guteaniria ritana rĩa gũtabanio gwa kura ya mawoni gũkũ akiuga gatiba ĩrĩa tũrĩ nayo yaberutithio wĩra ũrĩa kwagĩrĩire tanamba gũcenjio. Ikiwa katiba ile iko haipewi heshima, hiyo ingine tunaambiwa ibadilishwe itapewa heshima. Kurung'a ciĩgiĩ thayũ Ruto nake nĩoririe mũingĩ wa bũrũri wĩtĩkĩre gũkiranĩrĩria na kũhunjia ndũmĩrĩri ya ũrũmwe guothe bũrũri-inĩ. Mbali na sisi kuwa wanasiasa, my friends, sisi kwanza ni Wakristo. Yes. So tukiwa hapa, we are here in our capacity as Christians. Tutatembea hii safari kwa sababu tunamjua Mungu. Mĩario ĩkĩgĩũka thutha wa president Uhuru Kenyatta kũhoya ũrekeri kũrĩ arĩa angĩkorwo ahĩtĩirie ũndũ ũrĩa ũronekire tarĩ ikinya rĩngĩ mbere harĩ kũnyitithania mũingĩ wa bũrũri.